Pini nali tumhan laso video long nang ke than ponji labang ke Diphu Karbi Anglong pen kapiklang pon private job aputhak se nang than pachini pon ekpo jong se nali tum private job claim ingtung pol tela so video labang ke nali tum kiching pen kijut an kilang nang ji labang ke kenang sodlo nali tum han tuning rielam the bangla puilo nali tum jong sila so YouTube channel long nang ka humri milang polte ke chingon pen subscribe igon latest update nali tum kilong verja fan adung hes tame belarjan theklongi hodak tame nali tum berpon ek denon la penali tum jong si give away chipe hai polote la so YouTube channel la bang ke nali tum subscribe nang po la pen mesen a comment nali tum pinang po la pen videos tame share igon la pen liking si piglo polote nali tum give away ke hai a chance bang ke dopon ek po Tang ke non patiek pen Karbi Anglong pen kapiklang pon mate Diphu along pen kapiklang pon private job aputhak le je than pon nang la pen lang Laso job vacancies kapiklang pon la bangke deng ebe interface ahin pen sipaklang pon iglo location la bangke Diphu Matipung Tiniali Karbi Anglong 782460 la so dim pen sipaklang pon iglo la pen apu samen la bangke nali tum dak thek pon long igji name of post la bangke computer operator 1 year experience donang po computer operator ofan la pen role la bangke ke claim nang ji akam la bangke dak design la pen DTP la pen online printing hai huya kam stame alangli thek nang po la pen puthada software la bangke photoshop la pen Corel Draw Word Excel la hai hui stame un ke thek tang nang pom la pen apus la bangke ki ong o ke kali apus number of post la bangke dak isi la ken only dak male candidate female tumhan ma topon pen dak male candidate sinangji salary ki piponji la bangke per month 5000 pen chenglok 10000 an pipon ekpo salary bangke la pen candidate la age limit mat arta la bangke dak between 18 to 35 years la pen ST hills la pen OBC SC atum afansi dak jogdon long ikchot po kachar liang deng kenangji la bangke HS pass kali pulote graduation an unnang po la pen 1 year computer experience certificates tame du ignang po la pen more details nali tum kapre son jong si chining ingtung lang polote la dag email ID ki pipondo deng bet 2013@gmail.com la pen phone number 8638 009451 la so number dong nali tum humri gon la pulte nali tum esong sonia details mate klar dagalam nali tum chini pon ikpo puthor nali tum handa nang than chini pon tu ikpo job vacancies la bangke ding ebe interface in basi paklang pon iglo job location la bangke Diphu Matipung Tiniali Karbi Anglong lo la pen name of post la bangke computer operator la pen 1 year experience ki tang nang po la pen role la bangke design DTP online printing la pen software anat bangke Photoshop la pen Corel Draw la pen Word Excel la hai hui uthek nang po la pen number of post la bangke kaduk awe pen da one an post to la pen candidate la bangke male candidate nang po salary nang litum 5000 pen 10000 an nang litum long pon exi age limit la bangke dak 18 pen 35 arta abang phu atum si jok podun long ikchat po la pen puthot category sita medak ST SC direct ST hills la pen OBC SC atum afan anchot la pen education qualification mate kachar leng deng kinangji HS pass na po la pen graduation stame graduation ke pas tang chok la pen more details na litum la hini da ki pipondo isi la bangke email la pen isi la ke contact number na litum so contact number long pen le call sitame na litum details salam bangke arju me ekpo la sela so video na litum share ik tha Karbi Anglong aras tame palang ignang la pen pachini ignang na litum le jogdon des tame mate claim tung tes tame aning ke hang tum dota hai mine la sena litum ka an mala so video la bangke share pon igon la pen apuna chak ke do tum lapen ke thega tum alang ni tum pajok dun eklona nasipina video lo mani la short information na ko an pi labang ke la an cholo nasipina puthot ka prega video mate ka prega update na li tum phana wan pi thu ikpo tangte do me thak me kadu ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long ke langara do ana fans tame nilhin pen kardom